Bia guasme pana rwan jiti bana kalinkel. Raja ban lad guasme baro ke jen kiut kamanen kona me uda me shale ateny wega ateny. Jen te ka jom shalat ba nyora yekel ka tadan en rai ke je. Menen yena nialo je tanyi nu nena. Jen chine te kur dendo gang na ina roda. Jen bana lingo ka jen report me. Ken kono niam goro jen bi subscribe bi channel bi support. No ka bi dor bi ja gor ping guas mo ko bitin kono to be kulangach chana jaling am dan le ro do guas mene ude shal ka me aten wa ka aten ka shang karo ka jok share report me shanu aji UN en wo so Sudan chalo re kur me dit no no chaja deny chaja reject ajana man latke jana she talk jana tala kur me di me talk ka tala war chala do nena South Sudan government on Tuesday rejected a report that the country is returning to war, to full-scale war, saying recent violent clash in northern Jonglei state are part of a defensive operation to hold an opposition advance and protect civilians. Jana gankane o chiji asfela o chiku banda which jan gankana mo. Jan man chala do no take a kurma talk et no ke take a mila rode. Jan me che talk ka kuya mo dine dia de ka mana le roda de kan ngajeno kach ka joran chalat jana tele kurum le roda bosna dia la kono togaten jana kan dia lat keno te ke kurum bor lat ke te mutwok an wuri shalga me ateny jana tono kan dia chika tok kujamo shwajening South Sudan People Defense Force have deployed troops to northern Jonglei to capture position in Murol, Nirol, and surrounding areas. Tension have risen, a senior military figure warning or further confrontation. And I can connect by Kuma Kirme Yadit. A dine katungan long ladine SSPDF, Yaka Nanka front line, Wugan, Kuma Spele Ayo, Kananware. Ang gwada tokan dial kane dial e shaga nang bor lo jan bor shaga latanane kane tin konte la dini kira me yadit dang bor ano kananga ka dore shalka me epajut gwada mo te ka yot kane pere kana na shubor kane chine goro binetin konte la jaspela ayo buga shub gwada danan te date ten ke buga shubor ko bor jan gwada danan wona kor kaja kajan gwada danan tiek ke juba kajan gwada danan de naw ka capital city kaja chede me shanen medan johnson lon charwa janu lara janu kene diala ti telan nuere gona ken dial bana gana ken dial teram bana pal la dino chakan det ken chaman plan ken kan diala to jen ba kan dial ba den destroy ka jowe dane chalat en wuri shal kame wuri shal me wolon Kajari por jaga ko kono ling mucha nyomulat keme ateny waga ateny jana there's no war in South Sudan yoga kumunten koken chawane gang ne juba ko chaja bada ka kuma spele ayo kaman chala ra kuma spele ayo to kote tene jana che toka jana akaj ngi kon mi na me nyu de jano en kuma morai ke kirm yadi te dialet kana ngandial ka akaj ne telam la thom de ten jana menen jana tama te dial charo realeka ke chikan go One point en kir melade tela maliaten tela mogwa melero daten kaja so jam nan yana tama tela mogwa mi mogor kana de kana lat ke de ngaja la thoko no mumis la roda bana me che jandan de ni jan kuma sfera ayo tene dia la kola dine sa speed jaga joy gona kendial der mangai kona man kono gorlin kono gwa wuri jala tin waga tenya jan agwan kaika na ya gora ba ngaji mo na no te ke jana sai mo kana commit re wi ka South Sudan no na kan civilian ti kan gor no ba ngach no jam na ne Johnson no raja no na kan no re nyo kan ta me jana tele kor long na no bu kuma spele ayo ba we dar shal kame juba jana they just want to stop spele ayo from advancing to Juba we mean that gang kan Juba karwade sikan diar ka wadi ala ko ken jan daran teten kana de kon go jede ne de ganga na position ni ken de ka ne te go ne to ko ne di jak
Bana wo nyam ka kor ga sen be bukon roin dial kon lar rodien bana keling en export ban ling yo ban ling ka ki kuran chi to kan ko ken kon lar ko rodien no ling kon man tam man chala da tin wo ga tin jen tan mi shala wor ka so so han ka jan di den di den di gorno bi subscribe ka channel ka gorno bi gar ga matot ne bi ataman